MCA wenye Kiko Ward kutoka ine ya Kisii South Kisii Kaonti. Lero munga nchiri kwa nirigoro ya siasa ya watirense ya 2027. Muna mama etaba usiba minto about wiki ya moya elire iko atwara etaro yo mu skematiani na bali bakuru nga alternative government babo gashagwa babo Kalonzo na bande bagata Gusii mwaro ran kikia machiko bali especially ali asibosonga kituka nga abara yakera bali gocha mwaro kimesege kama chikoba katia bali batata itinga matenya Gusii na bali ba support matiani njege ndo nato kwanira lero iga iringa siasa niwe tugochata kubata nse tigato wa kisiasa bile chiro ase chiro abangena no konyanga mbaroro abangena 10 bakoni kinyanya kiro monto gaoni kinyanya kya kisiasa bali batayite ko support matiani abatora abange tigato support matiani na bali baruchinga batayite ko support ni pesa serikali ya romba bwatu bosukule lakini ntobasa wancha tutumeka abantu baitu bobe especially abantu be chipikipiki abana baitu b'ipikipiki gutumeka bakali bo bese kisegi kya siasa tutiga abana baitu bakolega siabo bantu baitu bakore biashara siasa abantu banchiru bonsi kiro montairigeri abana inchi aba baitu togotebi na ubakulika n'abana inchi baitu n'abantu abanani mbamaite ese bara kubeke kura yabo bonto basa wanchironde aitera amanyinga senja ya siasa na ande ese Gusii mo maite nto mwaro na kito akora na nyamira ntuna abantu togotegerera sana lakini karo twategerere nto maite astogo chimwaro ki by election cha nyamira una chaba go nande njente yabo no murayo Gusii tingo soka gotebanga ento karo tubwato murayo liguraria ole uyu koruka Fred Okengo matiani ento yatumubwate siamo kuna ba Gusii bonsi abarai bonsi nali na ntuboneke sakwa turachi Gusii because ibisa kwibinda mokora ataringa babwate chikura chinyinge ebacho ole tumurayo yomo baenda sabara ibande abantu amakwasika go tokotanga abantu baitu tubwata samo nebangansa igantu rikuiwana na kisiasa lakini kero wikaigurali tubwata samo na ntuna turachi Gusii no kesakwa na ntwe binte to ko bigwenda sikese mo chinde chichuo cha Gusii gaiga ndiamono hata leo tu